Jengkha Driver Association ingkan isi kecokarni katalon pon. Dolamaralong ingnama ingnar inudabang piapran armude. Indian Idol season 13 boycott nangjipu social media chatai along hur chutur. Inur YouTuber Bagadhar Ali Arloso Chokat pon rabju ajok hur chutur. Chitini phain kora sirke barni Jengkha Irrigation Inspection Banglo along Jengkha Driver Association ningkan isi keplengarni talon pon. Bangso Driver Association ke damtang suri hini rain kora isia ningkan chitini phain kora sirke barni si Jengkha long amahang pathek pono. Jengkha Driver Association sengdet penalang litum ke joy ke chetheglong si anso se ke claim ke damalong ke joy thum muche jia phanche than chimum pon. Bangso long manpeng alohia manpen Jengkha Municipal Board Chairman Sarsing Phangcho, Jengkha Petrol Force in charge Amarjyoti Gogoi, Jengkha Counter Biren Tiso, Driver Association Central Committee amei phu khorsing phangchu pen chenglok driver asai claim ra peda kortia tum chetong du bangsolong sarsing phangchu pen kaningji pon ke Jengkha habaralong lapuson Driver Association ke seng pon pen driver asai claim bang phatuma phan isi mesen awar sai long pon lo lapen driver akatuma kisung pen jok pon bomlo lapen along ni Jengkha Driver Association ato phantame choropi pajir pon lason si Jengkha Driver Association pen ke mang pon Jengkha long tame ke paklar pon verji phan claim pon ji driver ado anatum tame law and order arona tengsi dream dun verji lapen kaching thora hin pen tame bor i ponji pusi Jengkha Driver Association ame phu bilton rong hang pen than pachini pon phelang pi pen bida singteron report Malong News Subhouse Kedamtang 2021 establishment ini ani ningkan kecok pen sukatalon pon si kedamtang bana ningjithe jalangli rong sau presiden alangli phaning je thipen pining ningkan si anang plengelo la si alangli same ke claim pon ke dam pon la pene rara chari pon driver akorte tumhan kacheri pon ke me pon ajok pini tame isiang thek dam jel labangso barde padu pon longlo la si nilihin betame central ahin ban same nini je thi pon ulo anso si prang tame anso se kemi poni phansi nili alang li phantame aku puthot ar pupi pon thulo anso se pame pon le thot non pusi la se nili lam thing ton association naktum driver association na hin naktum kupi pia kemang pondolo itum dak Jengkha Driver Association na hin pe itum kemang pon lalo non eprang kemang longan same itum driver man same reason sonni ada development aphan same itum claim ponji lapen ke adak itum driver gari beka peda korte tuman same itum loan order ron teng pen itum kilgin mon pami ji pan same itum jethan jimum pon lo apen adak habar lo same itum driver ration hin mename kwanma kimisen ji phan ke clarity phan same itum isigidang mon Lakhain ko retrok duar bagori MSC constituency ke parlo dola maralong angjok terangarong amikar manik ingtia chor tado tisopi apran ke damnang chitini phain ko sirke barni ada porphai sirke bra chitima por malom mirset arbo chobe dunji pura jirpipi damlo jirpipi banghini ta along kaprek se mirset arbo welo bangso kebe boma ho chithek dun long le deda jok men afipen ingnam ingnar ke tengkheng dun duda jok tado tisopia bang kopai ke lang no jok apran damnang juilo inura jirpia bang ta ingnar kangrong ase arjulong lok pen kapheria jok kat juilo afi mirset hemphua bang ingnar kangrong ase arjulong lok pen malom so do chora phi chelang dam pen tado tisopi aphan arum titan si thekdam longlo bonsta che thia bang ave igdedlo lasila puson ningduk meme ke phonang ko ke nampi ke the dung pen ajok lapen ingnam rai koma sai khetum ke ton ke lang ka videt pen ajok lapen ari ding resim ka videt ajok sila puson kisung pen chetong nang wer pusi rongara tum ningje pon adung het si forest office lapen police station ta dolo lapusona kisung batai lo ka chetong lapen bangsa puthak birtas tame ke pali onglo bonsta thang ta ardi pipe lasirai koma sai khilapen ingnam rai koma sai khetum
tame kecok cedo lasi polis anparta iam Richard tok bia phantame bangso dimalong homri wek nangji kisung nepajok pi wek nangji lapen non kithila da bang phi asomar tame bang plido alang nito phantame sarkar pen kera pi wek nangji pusi ronga sora tumpen chuning ri paddi krim po news desk report Malong News. Oh, ada kau ikan ini kardom pejala. Labang su nili teknik kan ini dunia petak lah lo. Bima atumi cipti engkau rasa kep. Adam lo. Try sare no ne 10 baji ne la so lo lama kor pusi kita ne dia tu nong le kada isi thedung a gotna nang do ko pima habirang mar pena jok enu sa ke chuwi asar pima alang imen ke la ke tadu tisupi si alang iphan labang so habirang nar acar pen theglo manang thung na ma alang li taun an pen ke chapa jok ye phansi ta na sita eder lo si non bang ke alang li ke dam nang kok lo si labang so apa thak nile karju kang tong bang kala nile kachuni ri kang tong bang kala hello bima la puson thak thak aghotna la ke aprang ta nilitum halarong pierong sutane nang dulu ciklo yan nek ba prang ke bore ciklo sila sona thaka aghotna non ke bang dia bang ke kabudde dia phan non forest asor sutame ladak la nilitum longyong kono phan tabang saria phan misem protection na dia phan nili halo ke chuni ri din kang tung apen ladak la thor thana do police usi staff la kadok ri to phan tamen ni chuni ri din ke halo alang itum tamen ni tum phan la misem na chirai comment he dia phan alang itum ahin pen stame un an penang bor ipi na sante misem ji kusen sei ni chuni ri kon ka halo la pen isia dim bang ke halo non la ke ladak anjok terang arong hotna lo ho alang ditum lang jok terang mekar manik inti alang dicorlo non tadu kisotike si alang ni laga apam ceurang ko lo potsi labangso phuti puron rabjin ten kelong dia phan district council a hin la pen forest a hin a phans tame ni hin pen petuni ripon adolo labangso jong se alang ditum phan phuti puron finish undak bilong sonte alang itu pori ala tum same ani akacing sam doji ko son sei ni cek sedang ba baso ghotona ka tumi lo tefe atumi angong local em ko pida kirap long lo manang leto ola banke ni chini dunde la bang chini dunde sonte do ulo la ke la banke do ulo la bari pa oh daban nang ke velu ma o sapna pa ke velu nitung ke hajira vitin lang ke la sini ke nitung ke ni pe tung chobe mir pu jal he bagan ke ma bagan la dak tirang hem long jom tum bagan masih oi tonte nang bang bi bom monte nili tumbang party ching hong la jal he to tante oh bong ke ha salong pa ta wang pen ke o sapuna pai nang ke velu ma itung ke party ching hong lang ong e ke mo ve tang de te ve ho tang de te sa chung de te chika lup nak pusin itung ke bang tuju oh itung ke chuve mil populo ni pen ke itung ke hajira vi de lang le pulo amase o tante nang bang te dak ve tang dak ke ti bok ve mil non ni tumbang ha dak ve dam ko mo ha dak tang de lo ko te asan ta dak chawam e ko dak ci bi kok na ke dam kon pop bo jal he oi mo tang hadak tang de dam nang be dun ko bo jal he oh dam ke dam na tum dam nang pulong ke dak pen hala an si dulu ho ke be am ke bang be dak pen la patang nang itu dah dam gap tum nang dam nang ke mo sa jin de cikan na lo he oh lo cikan nang te lo ke patang nang wa kita so atuan na ba ke phere mai phere su mai su se dang de lo ke be do iko be ko tante local em apan pilo nang litum ngचिning ri ke la so angna ka juluma phuthak nang pajok thapu be lukelian apa kecuni ri ye la pu hello je upine an lukelian do kok pen to ke la an ana ghotna ke the ke ami thanga tumta jiwang pen nang chelang nai polo
Tapi nak Lahir nahuri dalam posisi ini tak. Udah kita lo. Masih kopi kalian tak ada orang bong dunia ini. Kenapa dulu ni kita lahir bang ke aku long le ni. Kita lahir bang ke nahuri lah. Tak cuniri lo. Kalian tak forest tuman interest papira. Lahir tuman nang para dia fansi ni tak cuniri. Nah, ini cerita ini. Ilimen dong gambar lo. Ilimen kholat. Indian Idol lake det piangbong isi kache thangnai singing reality show iglo lan si kache thanglo penangan atumke bangso Indian Idol ache tailong kele dun longjia phan anta mangmun heman set det piar lo along lun kilun aning ke hangpik lak social lun se polun se pi atum alang tuma mangmun kache papleng jipum mangpen bangso ache tailong kache pati dun longjia phan audition tami pidun rentilo Indian Idol ke damtang suri hinila plia sengkan pen pangcheng ponsi pening an season 13 angdeng anangle tanglo bon tame non malom social media chatai along Indian Idol season 13 boycott nang jipo ajok penang an hor nang chudut nang manlo atheke ke dam tangar ni Indian Idol season 13 along ki thip ke theng lun ka bonda thekan parta inut lun kilun thek se ritori bapu Arunachal Pradesh asor Indian Idol season 13 a chatai along pali dunlo bangsolong top 15 atuma phan kang wai pon along alang litami jumesen an parta ning kang samdop alun par jupon lo bangso jok kang wai abang phwa bang phian parta alang liphan ning ke chithi parpik ong dong arar tum anta alang lilun kar ju long pen ning ke dok ning kang sam thek tiglo dedar lo la pena kaprek ader along anta alang li kilun pon alun la pen alang li men tami penang an chet thanglo alang liphan penang an atom bangso chatai along pen chini pon longlo bonta isi chethe pasangrang mate kemang hume me alam ke alang li Indian Idol season 13 top 15 kang bai pon along dim klong long dun on ed deklo so ajok lun kilun ai hin ka chini pik la pen alang li phan ning chethe parpik atum do anta manghu prong prang mate aning run hupsi nang manlo sonsi ong dung atum social media chatai Twitter, Facebook lapen Instagram along aning kang samsia puthaklam thechipaklang ponrin tilo Indian Idol season 13 ke ahok pet kachipati achatai kali scripted side de lun kilun ke thek pick up bangle do sita adimaklong longdun de pulam thi ar box ning ke pongchipaklang rin tilo lapen thu Indian Idol season 13 boycott nang jipu alam tami jasemet pet social media lapen North East India angkang pialong chethang club an pinsi dolo ritoriba phanning che thepik atum puthot Indian Idol season 13 along wild card entry pen alang liphan wan thunang jipuse ong dong atum petition along ridak chipidon rentilo nonamat alang liphan puthot Indian Idol season 13 along ke wan thuji phan patir pipona hin pen thang talam the chipaklang pon pelang news desk report Malong News non malom kache thangplup phang ke dong alam pena jok longri arlo hor chodur anpin sido lasam se dolamara police station ke parlo angkang sitame raratum ke ton ke lang pen chenglok cherok tok sido laposana por hor Arman Hossein lapen simpi begam atum ke kad rabjui pajok bangkre si jorhara sor kiria phan ke wang hot ke ton ke lang atum nebdun si police along thon damlo aphi OC Kolendra Nath pen ritarlip si ahok alam the long ponlo inut achor ke dotang simpi begam pu jorhat asor lapen sipsagar asor bogadhar ali tum kadrabju ema dolamara alongsi kachepa chong pu chini si jorhat pen bangkre si atum nangri duna phan wanglo lasohod rongara tum tami honthi meme thekdun longsi nebdun check pen theng chokche pin pen police along thon dam koklo aphi ke kadrabatum phan nebdun longsi pupuang bong paching ki pen alam pang samdun lo lapen OC Kolendra Nath hin pen hala bangkre si atum phan ke nebdun pen thangarenga hupaso se pin pen police along thon dam kok ajok rongara da phan churopi pajir pon news desk report Malong News Arman Hossein এনেকৈ বগাধৰ আলি বুলি কয় মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰত আমাৰ তাৰমানে ইয়াৰ ৰিলেশ্যন আছে ৰিলেশ্যনত এনেকৈ আহি থকা হয় আৰু এনেকৈ মই ছোৱালীজনী লৈ আহিছিলোঁ ছোৱালীজনী লৈ মেলি ইয়াত কালি আহিছিলোঁহে কালি নহয় আপোনালোকে ঠিক আছে কিন্তু 3 বছৰ ৰিলেশ্যনৰ মই ছোৱালীজনী আনিছোঁ ছোৱালীজনী হেৰি মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মই ছোৱালীজনী লৈ আহিবলগীয়া বাধ্যত পৰিলোঁ কাৰ ঘৰত তাৰমানে কি মই সোমাইছিলোঁ মোৰ নবৌৰ ভায়েকৰ ঘৰত সোমাইছিলোঁ বেগটো থৈছিলোঁ আৰু লগালগ মানুহ আহিলে তাৰপৰা আমি পলায়ন কৰিলোঁ তাৰমানে পলায়ন কৰি মেলি আমি ক'ৰবাত ৰখি আছিলোঁ মুঠতে চিম্পী বেগম আজি ৰাতিপুৱা আমি খবৰ পালোঁ যে 11জনীয়া এটা দলক আপোনাৰ ডলামৰাৰ জাপিজুৰিৰ ওচৰত
আমাৰ পাব্লিকে মানে আটক কৰি ৰাখিছে। সেই ভিত্তিত আমি গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ তেওঁলোকৰ ৱাইফ আপোনাৰ মফজিল আলী নামৰ মানুহজনৰ ৱাইফ ইয়াত মানে এজন ল'ৰাৰ লগত পলাই আহিছিলে। সেই ভিত্তিত আমি সেই চিম্পী বেগম আৰু লগত আৰমান হুছেইন নামৰ ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনীক আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত আমি তাৰ কাৰণে আমি সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ আৰু লগতে আমি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলোঁ, তেওঁলোকক চালোঁ কোন সত্য কোন অসত্য, আৰু সেইখিনিয়ে আৰু বেলেগ একো নাই। তাৰপিছত এতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ ভাল পোৱা বছৰ 3 বছৰমান চলি আছে। আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ এড্ৰেছ হৈছে আপোনাৰ শিৱসাগৰ ডিমৌমুখ আৰু ছোৱালীজনীৰ এড্ৰেছ হৈছে আপোনাৰ যোৰহাট তিতাবৰ। নাই, আমাক একো এফআইআৰ দিয়া নাই। একচুৱেলি তেওঁলোকৰ মানে যিহেতু প্ৰাপ্তবয়স্ক, তেওঁলোকে জাষ্ট চাবলৈ আহিছিলে, খবৰ পাইছিলে যে ইয়াত এই ছোৱালীজনী আছিলে, সেই ভিত্তিত তেওঁলোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে। আচ্ছা, মানুহবিলাকে হপা ধৰা বুলি কৈ আছে, তেনেকুৱা সময় যদি বেলেগে মানুহ আহি পেলাই যদি গোটেই এৰিয়াটো হুলস্থুল হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি কালি সজাগতামূলক এটা হেৰি কৰিলোঁ, মিটিং কৰা হৈছিলে VDPৰ লগত, আৰু সেই ভিত্তিত তেওঁলোকে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিও বহুত বুজি পাইছে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ৰাতিপুৱা এই মানুহকেইজনক পাওঁতেও কোনো ধৰণৰ একো বেয়া প্ৰভাৱ একো পৰা নাই। তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ সোধপোছ কৰিছে, পুলিচক খবৰ দিছে, পুলিচক সহায় কৰিছে, সেইখিনিয়ে আৰু। পলাই আহিছিলে, হয়। এইটো সেইজন যিটো ল'ৰাটো পলাই আহিছে, সি যে আপোনাৰ লগত কাম কৰে বুলি কৈছে। হয়, মোৰ লগতে ব্যৱসায় কৰি আছিলে মাজতে। মিনিমাম ধৰক 3 বছৰমানেই হৈছে মোৰ লগত ব্যৱসায় কৰি থকা তেখেত। মাজতে এতিয়া একো নাইকিয়া হৈ গ'ল, কেইদিনমান আছিলে আৰু মোৰ ঘৰতে, সেইটোৱে। আপোনাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ মাজত কিবা তৰ্ক হৈছে? নহয়, একো নাছিলে। কৈছিলে ফোন কৰিবি নি, বায়ে ফোন কৰি ক'লে সিহঁতি পালেহি ফোন কৰিবি, আমি পুলিচ চুলিচ লৈ পিনি গৈ পিনি সিহঁতক চমজাই পিনি লৈ আহিব লাগিব, তাকো চমজাই দিব লাগিব। সিমান টাইমত তেহেঁতৰ ঘৰৰ পূৰা মানুহ আহি পিনি তেহেঁতক চাই পিনি সিহঁতি পলালে। অঁ, যি পাৰ্টিসকলে বিচাৰি পোৱা হৈছে ছোৱালীৰ পাৰ্টি, সেইটো কিমান সময়ত আহিছে? ৰাতিপুৱা 3টা মানত আহিছে নেকি। আৰু তেখেতে পলাই আহিছে যোৱাকালি? অঁ। Kecing siang deng bitung reng thama yut faram amhang ke thegarni katalon pon. Chitini phai thongkebarni nijangkari benglong along bitung reng thama yut faram mate thihek pen BRY eba tumpen kecing siang deng amhang ke thek ke chogarni talon pon. Suri hini reng koi raisia ningkan si bangso BRY eba mahang patheklu. Lapen ke dam tangar ni sitame ke claim ke dam ke mesena jok se piniar ni an ningkan ni sinang pleng longlo. Lason thak thak si non eprang ke bang jilang arni anta alang le tumpen la an se ke mesena sai deng pun thu bom jilang puse mepu prevention be lapen kong bang renghai inghia hin pen pachini pon labang so katalon pon along kep ang deng asatlang lapen kre hini ang deng asatlang ki unduna tuma phan ankar chupona saita me deng pon bang solong bang pharo police se tuma phan ar chupon alhi sar poman pen BRY ap ami pu prevention be KSA ami pu thang sing timong DMB award commissioner jitu terang BRY ap abidi sar George timong lapen man pen ke doke theke dunga tum chetong don sing samjin pen me pachun pon dongka mukam pen janta be report Malong News. Sama youth forum amhang ke thek arni amhang ke so katalon pon along ini tum lada pacir opdun si break la pen high secondary 2022 ning kan ki ona tum phan kar chomai de kono la pen lada ka tum phan awareness campaign la so sai la konthom pacir opdun lada bitung reng thama angkang arlo baru itu se apai dak mitrik la pen high secondary tum du la si alang ni tum phan an so se aprang ke dam ya long ke jumi thang ti dam jase ti ni la so mai long bang ke lan si baju kono la si militum bitung reng suro la militum kar den mau tamas konsip alang ni tu mana ke cerap tum tanah jok se ni so mai tamat kon long apot alang ni nang cerap tum thek apot ni ak long banaตั้งแต่นางลีลาบังโซบิถึงยุทธโฟรัมไม่พอที่เด้งได้เป็นปีนี้กิสุกศึกษากันสอนด้วยมั้ยnon amat ke nele tum la bangso community sengdet ten nele tum thang nata ka tikta awalang athe dak bitung reng thama angkang arlo amun sampai an so se nele tum phan kam ko ke long ki wan dik so khamat ha nele tum nang ke tiram na tisu tum dupi ka posen nele tum pin ya an ke thang nata ka tikta ka awalang dan sa nang li
lain kecari bom semua nak education cari bom semua ini kangri kangkang bom semua bobo penemu sar jangan kini educari asal dan sana saya konti kalau saya mungkin Ile tum do se kasar si anso se papang ko nangji kulon de ile tum araki horm ke cho bang ke ile tum pakom ne athe ile tum araki horm se cho ile tum phan athe no effect dopik ile tum phan i ok pran he no ko ile tum kachar ile tum lo pore ko lo ini une lo ile tum kap lang lo ini men jidang lo athe no la silai ho ile no se ile tum matha lo kulon de samela kichu lapen abisi ko non langgam lo kulon so tum bang ke la mobile ke mang patsu pen stami apor pan hok pe ai ho bang ke le tum apia ko lapen nele tum mahin ben tapi labit ko kang arlo iskul doan mas kami nele tum ke damtang kami visit am lo lasi non pre tum jong se nele tum ka visit am lo mate kan bang jong se la so ani extended kulon te le tum alang li kan sudah action kami nele tum en bonji Dunia son tak thak asai non epran ke bang le deng kon thuba lang manang itu. Itu orang sama youth forum ke ini cokalilo penap cokalilo council tensi lo padupon orang sama youth forum kan kita amai lo di kantame kapon lo hal bang so amai lo pasti kon ni kini bicu orang sama ha baralong bicu jang sama tame class 12 dan class 10 ke pas one card tu lo si kalau so card tu thega pot lo pen so jang sama aning kirung thega pot province alang lipan churu lo itu orang sama youth forum lo amai lo alang tu ke bor iba joile bicu orang sama youth tu tame pinan kacerok to kon do pinjame dak abang so mai long tame kartu mai long tame pinan bicu jang tu to mundo lo pen apia pot to mundo sendiri apia pot han kacuri kang tu lo itu dong si inur also mahal kami sendiri tu tante ane tum school pati school orang kan bang 5 kilo kecok ke ane super 5 kilo kecok ke jala bang so also kami pas teknik tu tante high school teachers high students apia pot responsibility bang etik tangkang lo si dong si apia pot jalan kami pen also cari kami akan makan itu tante hala bang so also mungkin bang jalan ame tengah career ame tengah future kan kami senat tuan kan jadi policy kenaan tidak itu jang kemudian kami tangkang lo pen hejong ini tum CM Dr. Kirono Hang ke launch kong good quality education awareness campaign tame di tu penaan kirap itu dulu lasi hala bang so awareness campaign lo itu makai hai education department IM Richard Tok itu penaan ke body pendo hala so ke body long kardian lo lo keduaan itu masong ke tame itu cerap itu dulu lasi hala bang so cerap itu dulu mengalalo itu kardian lo total east west panggung pen 1600 ni LPME high secondary school do hala bang so school kuna si kadifang ma kuna si functioning bom ma kuna si enrollment ke do kabe ma si teacher availability do ma bema hala tame penal itu kardian to mas council Dr. Kirono Hang CM dan Richard Tok PM lang di bon cerap kasi hitung KSE pen dede la bang so sai pacul lapi tahun ke council pen dede pacul lapi tahun ke itu kardian lo 26 constituency do ko 26 constituency lo long kira constituency kapeka song kalau so song tu kami bang so education ko mesen itu kan cerap itu betul mo halo ini bang so itu yang sama youth forum tu kami bang so awareness campaign dong alang itu kami cerap dan komlor si jong si cerap itu si campaign tentang te ini kardian long west kardian long ini kapeka distribution moningan tiang bong si kasilaran teknologi ma puli Naga rabar boda hin pena ke joy pen rabar arong keron pon chitini phain kore sirke barni dwarbagoriya habar ke parlo deithor police station angkang dehoria long rabar arong ke joy pen keron pon naga rabar board la pen rajesh rong pia tum penchipatir pi ponsi bangso sai deng pon alang ne tumalong jamson terang la pen kensing rong pia tum tame cherap dun nonama dehoria long rabar ke tum jum heklang la sikering je phan la hai chu e pen moke georgia porahur akasik sakdo la pen ke georgia tawar chelong thek thedet liputang ter naga rabar board hin pen rap ponji pusi naga rabar board AGO ahin pen ningji pon la pen tu bangso rabar arong ke phalang no ne det jia phanalang litum ahin pen chuningri patu pon tu news desk report Malong News LTM English School ahin pen parents de la pen ex teacher and ex student ka chingro ma jai me ke deng pon
Citini phai thong kebarni nijang karbiang long keparlo dong kamuka mahabar tengkera langso along karlitang lang tuk terona men pen tok lang anatu paprang pon nang ji lapen ke thekere do nang ji pupen anpar ta karlitang samsing terona kemang tok lang ahin paprang pon nang ji pukabor ipona jok kedam tang pharo kresir kebra tokner kebra plianing kan thurnon lapen pirthia dang pache thang lonang pathe pien ponsi LTM Memorial English School mahang pathek ponlo labang solong pining suri hindra ingkore hinia ningkan metric asalang ke tok ponalong distinction ke palong duna bang pukaran boro LTM School of Harman nongbe ke man pia jok archo ponsi LTM School men pen tangka suri pho an nong nam pi pajir ponlo lapuson si kedam tangar ni sitame tebok terai malom kedo ke ong dunga ronga long pen sitame apia potom ne somar thek nang ji pupen LTM School long pacharli dun pen penang anatum satlang chipo on dunlo la pen pinier ni an alang nitum teachers officers lason si pregjam aboreng along sitame claim dun bomatum tame do olo la si LTM School administrator principal Martin teron lapen HM Lundulu teron pia tumat hapon si pei po atuma phan man piponan parta LTM pen tok lang ki untang ex student aphan tame chop hapon si bang phoke braisia to phan man peng pen karchu padopon lason thak thak sila bang so school along ke dam tanga por ho than bang ke klem dun ke do ana to phan si tame aluhia man pen phapon si bang krep ho than bang ato phan archupon lapen thu charli boma samar apei apo lapen than bang atum ang bong koson pen si methanga samar atum toklang charli anathu kengkam ka chijor pen ka prang don ra methanga keng ka charjap thek jipu apu thak bidi sore chepa choi lapen che than chimum padopon si messen me pen mei pachun pon helang pi pen beda sing teron report Malang News. Litum kelang bom lagi Malang News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.